Ana Turjikat Kasawi say ha inaji domani pasok ngaydale. 1 Kings chapter 8 verse 27, 28, 29, 30 li Auma Solomon we say haji ina yawi dongali aju Kavoram Baptist Church li say ha sakvai ina pasok Auma Solomon ina the rally say asai Coverina Ogatwili Bangachanrila Yanglo the Zingram Aina Trikamataya the Zingram Chilila Mapam Piawaka Ina Sakakui Shim Hina Ki Chirikla Tithalala Narao Ina Sehasada Kapohi O Proho Iwivere Aja Narao Nawi Mindi Kapohi Kashamlo Jana abam yui aina narana kajikat kasajili nana shamida iwi ming le jinra da nana hangahai shimili mashun ya matayla kayan sanglo narao kala nawi Israel mi bingna abam hishong re ralaga kapo chitran kashamilo nawi Som kawai pam kazingram li kashamilo kala nanga kashatran kapyomilo awan Solomon na Ito mo'y ukli razang nilu Ning anong da chikat kahay na church building tangkul hundung Kavoram with new church building babu ribra nambiar ribra manglap thara ribra ming singer ribra rao ina kamong hi shok ni ne Batang-batang sorry. tithes la offering la thanksgiving la church li marami la mi bajwe prayer center jili va mi ghai le de le kho chi ka tha ji ma sok baim ko church mathalak kan te ng telan sa ko church hi ka vorang wi wang sia ka sa wi center sa gi jane mi be sia ka sa program hili singka gi jine jane hiva prevrawi pangshap sampang baya sia ka sa wi shim sarano ka thuma sada shim here ka thara shim ko
house it's a holy house revrari chikat gaya kathara shimko chuiwang na shim hili kamakau corruption malay pai mane Project Christian Ari Matthew chapter 21 itum na pasok kai context ji ana Jerusalem with temple jili khorum kwai wagazang jili shim jili wagazang jili business sabam gasane makhau to tan lei gasane mathar lakla temple ji wa khawa bingjina business salaga adumna yaw avanau katharo no sayur no rachikadra the shimli quick raji business sagaje contact le laga priest pahi ina iwi mi kayangli hai laga nana nawe yaw chikadra the quick raji nawe ji kayangli inspection sai flog jide kayang mi panjina nana mathalak khai yaw nawe mathamai thui gi yaw quick raji la iwi contact kayang bajina nawe he reject le re jide chen issue hi lo lo nawe here revan nam khu sang mimra ma pu phya bai mra nawe here reject ne issue hi khilo do contact sa logo prispa ani myang rok laga aman sakla kaina hiya ka migi ji hiya kaina yor laga business sa laga pam sa paisa chikat kawai krajila natum hiya kham khaw paisa ne issue samatha khaya paisa hiena exchange sa khoi laga rachikar lo da paisa la exchange ka sal interest and sal laga business sabam ka sa ne khalato kanna khawai priest being la chili ot ka sa bing wang self-seeking, self-business, selfish business salga. Pam kasaji rivraj shuna sakham thade. Jitahauda aju rivrali chikat khaya. Rivrali korum kawai, rivrali sehasa kawai shim hiliva. Corruption kathamale paim ko. Shim hiliva samatha. Kaya mimang sangi jiko hiva. Kathara shim sagi jiko. Church hiliva kangamu kangashaw male paim ko. Church hiliva division malay paim ko kok khasaki gijine church hiliva khalata we kana khawai selfish iwe ktiaw ka tongza ge ikana ge da masa paim ko church hiliva langka so ningai masang paim ko itum we pangsha baina ne da khalat he honor he itum khui paim ko reverend honor khayala masot tekham de ka tong he reverend for the glory of God kabiyaira kyangle rivrau ming teng te khawai shim hi chikat khai tha da shim hi liva kathara shim ko jana hili khara ka tong na kathara rivrajli rasam phangrano kathara rivrali sam ku phang atam hili I hi kya kham khaw gla gi pham pdanwa re dang nui la ka isawo akhana
박수